Obwansu Gusii. Tali bansora nyoro monta go temwabo munyaro kokunya komurigirio kale komne bindo karagai. Na kubuliri swali wacha gandigi mamo mino gusindigi nyabeta. That meeting ainda chakire mpaka nkaze ntaite wika. Kabaye free ninchi. Nyabeta. Class 7, na kwenda kwenda class 8. Ngara na class 7. Still bakatakanga up to class 4 because my standard was so low. Ngataye mwalimu olenge Mr. Uchuka. Omogera lakini wale kusomea Kiswahili. Ametaye mwalimu tafadhali niruhusu tu nijaribu kidogo. Na ataite kuongera lift fale. Aigana ataite kukole vinte. Ndizi TV. Obwansu Gusii. Munshumuligire bono togusaba okwabera kubwatikana no kuburukana kweme tambo kurwa sensemende ye studio kolende tigatokwarigania asali abereka gutwekera Chinsa Ikomi tukeriga ya Jumatano tariki 5 na 2 mutenyo kabiri mwaka bw'ikiri bubere na 24 na mange agende tokolekana yabalike baito bagende togusangire kuro chingongo chonsi imene isikirongoro Gusii tunyaro gukumanya buna agende togwateka inyoro bono ne libuna abayiboli kure skuru ya Kenyorre gotoka ase county ya Kisii iko bono bagende tokwemurunganya mono kubwatika na noko muchumu alimu mwane weskuru iyo njira gotumeka chibesa senchera etelindonge ngati yali atogenda tokumulekere kerebo igo kali abantu bande bane basiri kumabwa bwase county ya Kirinyaga kubwatikana no kunywa maru atanche iri mbaro yekira abantu 10 na bande batano iko baene kiugo ikora akorwa asense mengati yali agenda tokolekana ime inaisiko jerogongoro Gusii county Nyamira ne county ya Kisii ayongo chukumanya senchira yobwenge Chinsa Ikomi ya bono margoba nabakondra gutubwa ate gwetense mili mtandao nsema ya Facebook na bogo tunabuna Ndizi TV News Digital na bogo nsema ya YouTube tunarubuna Ndizi TV Tonyagira kwenda sekeke kumanya senchira yoko ya chuta. Isaranso Ikomi nchumurigire tirane nchenkoro kwa Vincent. Onyancha mese mangana ya Chinsa Ikomi ya senchire yobenge togo chaga kurwase wodi eri ya bumaliba yogo toka bona se bunga ya bonchari me ya county ya Kisii abayiboli kurwase skuru ya Kenyerora yogo toka se wodi yuni go barokane ko muchumu alimo mone we skuru yo asogote yabuna niga agotumeka chibesa asenchire tekere ngane bono butumekyo bwe chibesa ngati yali bate biri umwalimu yo agokora se skuru yina gotumeka obisi yaye asenchire ntari ndonge abori yabono nigo baganiri wizare chisemi ko murusyo mwalimu mone we skuru yo na kumunganye gochi ase skuru ngao asebate birubuna samatuka mange chibe cyo skuru cya rokane gotumeka senchire tebonete aseri tukorya rero nigo bakorokorobeka no gotindi go ikase skuru yo ngazo nabo okorangali go kwabe koro no musangire kano mone kunyara gokorwa na wawe iboli mbare isane kano kuno chiweke rwaseri tukorya rero aseri nabo bate birubuna chibe cyo skuru cya rokane gotumeka asenchire tebonete aniga go chama tukamake maiga yabayiboli gokana banda omba basekoragira se skurume asogote yabuno mwalimu yiniga ne kobeteria yabayiboli gwakana chibasa gwetania kerongo chendakira go feeding program ejibona bayiboli bate abatanchere na yake abayeteke go tuguterware omwalimu yinigo bagate yabuno gutumikire chinchira chinde cyokonyara konyora chibasa kurwa sabayiboli nabo ne serikali asobo tumekibwe skuru yasabate birubuna orokane ka gutumeka bobe chibasa cheskuru. A petition doesn't need 2 fundis na siku mbili, hata wacha fundi mbili, fundi wawili na siku mbili na watu wa mkono wawili siku mbili. Petition aka hata ukienda pale usimama basi ni pale kwenda sasa. Wacha kidogo tu ni wacha board member board member ndio shida kubwa. Hakuna mlango unaweza chukua mpaka 24,000 na material na mchanga ni tunafagia hapa. Mlango ya chuma. Alafu mnatuambia mnakuku pesa eti sijui nani anaitwa sijui ni Julius ama ni nani eti anasimamia mlango hii kuweka. Hii.
That's why tunasema kwamba ofisa hapa kuna uwizi wa hali ya juu. Yes. Inamenga hawa waende nyumbani. Hata ikiwa saa 10 utaenda nyumbani. Mmekula sana bwana. Hapa sio hoteli. Ni shule ya wananchi. Utaenda nyumbani. Tunataka kubeba kwa miti tabu hata mwana ana school. Mtoto wangu. Nataka kujua hata yote tawakikuja hakuna mali ameandika fundi fulani just as ilikuwa fundi akafanya namna hii kitu wamekuku. Anaweza hata fundi yote yule na mafundi wako. Tafadhali maofisa mko hapa. Ni kitu iko hadharani hata kama ni kipofu asiyeona akiambiwa ni petition inachukua 17,900 minus miti ambayo inaitwa na area MC hapa. Unajua naitwa mchana watu tukiangalia hapa. Ukiwa hapa tena mzamu. So hapo kuna pesa na chinga kichu mwalimu yomo na nanyara chinga kichingo ngwaso konyara kwiranirya maburi okorwa sawa iburi ane mono grechi besa beteka gutumika ikibono chia bete chukuru na baiburi ase skuru yo chinga kichu umunyakero boni gono na ate abona rute chibesa chia soko nyara gokonya magacho ye skuru asukando mwalimu monate abona chibesa chini ga beteka gukabeswa no umunyakero bo asarroka na gukana engane yo waelezea ni ile ambayo ilikuja infrastructure na ndio mliuliza. Pili, pesa ya chea ninaweza eleza. Pesa ya chea ingawa tulitumia tena tulirudisha kwa sababu ilikuwa ya mkopo. Hiyo ilirudishwa. Maneno ya kukopa, maneno ya pesa tunadili na transaction mingi per day ni mingi. Mimi upande wangu. Sasa kama alinishia basi nilikukumbuka. Kuwatikana no kongusana ko kwagenda seskuru yuni gomo sub county director which semin ekaranse yo amona babisa kurwa serikali ya county ya Kisii no na bokolenga no sub county director which semin kolenga na ereni gate abuna nerebiye e board ya skuru yuko nyara gotugutirware ne board nga okonyara gochorwa so ikirani mirobiri ya skuru kolenga na nereni gate beruna ige serikali na seme giseme guchikumukige tambokero igoro yo bokorribu skuru yo anemono kobolia bayibuli ko baba toerero ekara kilibo tukome bwacha kiwe igoro yo botumiki bwe kibesa no mwalimu omone bwe skuru yo ya Kinyorora. Tumeona board haifanyi kazi ikiwa vile mtafanya nomination. Chairman, nataka tu sasa hii ni mafunzo. Chairman, tuna kwa hiyo board tuko na wazazi 6 parents ambao wanakuwa elected kwa various classes mnapeana seat wanakuwa kwa board. Chairman anatoka kwa kanisa. Si unajua? Yeah. Kanisa linaitwa watu wangapi? Watatu. Hao hamna say. Father ndiye. Gotigana yono monsho muligerelia bale mikuru ase county ya Nyamira ne county ya Kisii ni gobaraka ne kwe murunga ni nchira ubuyobo kurwegwa anaiga sensemo ya county ya Kisii. Kolengana bale miyabu ni kobate babo kamambia chuni gwekerane se county ya Kisii ya sensemo yokurwa kwa moyo asukolende emirobiriyo bekire tibwati bokorre boisaine ayema ega yabantu abakonyoro ubuyo na bande gutanyora egento babo rumure wensuri Samuel Ruto kubwatira namonense militeneta sokuru ko ubuyo kumukige tambokero kana kibuna abale minko ikurubale amahoyo angasomete bunenchire moyo ko barobelia konyora ubuyubo. The national government Ministry of Health entered into a contract with the supplier. Arieta ngoro Julius Nyang'au kurwa Nyamira County. Bono e procedure yo bwoyo weiga so kuoi kurwa iga se mata iga ge chinchio usonga tindo jigo senengi yere kiagara oba kongumbolinga era inigere ntambe naende procedure igutumeka irengia kagera to ikerwa so wangu abantu bande twaje da sana ne kiapo tuko tukalika chinamba ichi
naende yaikeire bono abande bakona gweta chikando bakona koewa mwanya ndiba gwatetiera ini elimu na kulingana batolika angari gotwanyora obuoyo ase njerere ndonge naende ere bwangu bono timaitinga obuoyo oboroboke abairi bara abange babo guseninkie kebe bare gwanja omo oyokorwa obuoyo Mr. Mheshimiwa Ruto atome obuoyo ase sub county nabo torabasa kobonyora raisi yake kubwa gocha kurwanira gaiga bosongo mata iga oroche transport twatumire kireri tuko ne transport chibese chinga itukurusia njara yoka yatonyarire gaiga bare korosi muroberi omuya bwoko toletera moyo kurwari mashinani ese tole libaga tokonya gusari transport gocha gaiga no muroberi ore gari tori muroberi muya kero monta agwetio moirio ya munamanyete igo twarosire kaki abantu bamindo tokonya twarosire amaene kurutwa gachite kusensa saba ya butuko tole iga tokanyita moyo abantu barumeka baegu onye ndito kubwatira ini gotanga toirwa amoya police gakitika tokonya twagure none njara kuru twakobogete mpaka none starishuka cyatu cyane na ekamati yobochenu ni kubona jaganiria nsemelia ye bunge iri kumurekera mangana yobochenu kunyara gukwana muno na kumurekera Chinchira babwente kubeka soko nyara kubirese ne yana sokuru ni buri bwa kansa yemaega yebintu bitakere kurengo buri bwa kasinya gitari aho kororokana kwira nanse na kubura ne bindo gosareke bitarose goikara boniga asabaga ningane yukunyara kurigererwa ne bunge. The national government Ministry of Health entered into a contract with the supplier. So we would want the Ministry of Health to be able to appear before the Health Committee in the National Assembly and explain to us what type of service contract they entered into, why this machine has broken for the last 6 or so months, and yet the contractor has not come to make the necessary repairs. Unfortunately, we are told some of the machines are now not working, but this machine equipment or this facility serves the whole of region of northern Kenya, Tana River, part of Kitui. Serikali ya kaunti ya Nyandarua niyo yaganio kubwatana na serikali cheche kaunti robeka ine ya century mu yokanyara kubwatana eliko nyara kurwania maryogo yogo tindi ya kolengana no monogalibwe bunge ye kaunti yo ya Nyandarua ni gate biruna mbasiri ya marwa se kaunti ya Kirinyaga wika kubwatana ni kaunti chinde liko ne kibuna marwa date yo sama marwa tanchiri talikoni wa Chinsa mecho ya tabira basabange barokane kwebwatania amonaro. Urge the other counties to kindly expedite this bill to make it true. The reason why I state so is because if this law is only in Nyandarua, we are likely to have a major challenge. Because those business people who are selling this log ethanol, log illicit brew, they will cross over and they'll go to Nyeri. They'll start trading in Nyeri. If it is not implemented in Nakuru, they'll cross over. They'll go to Nakuru. Sema ukweli na kuanga ni huzuni na uchungu mwingi kwa mzazi au mpaka mbaba kumuona tia kwamba tunapoteza maisha ya vijana wetu wakiwa wachanga. Ila ni kitu ambacho kinaweza kinahuzunisha sana. So ndivyo tukakaa hapa hivi tukiwa Nyandarua County Assembly tukaona ni vizuri tuweze kupigana na hiyo na yale mambo yote na kwetu tumeweza kupigana nayo. Na kwamba serikali iendelee hivyo hivyo na hiyo sheria ya kufunga pombe, sababu kwa hakika vijana wengi tumepotea. Sisi kama vijana tumepotelea kwa pombe. Unakuta kwamba kijana anaamka asubuhi, unamkuta saa 2 mtu ashaelewa. Na unajua mtu akilewa asubuhi hakuna kazi atafanya. Agochia kuyakoro mwancho muligeria century yo bwenge Chinsa komishya bono maragoba ne libuna umubara bw'abantu bali abasirwe mabwabo kubwatakana ni komentera maiga y'abantu bande litukulia rero kunyara gusirwe mabwabo abo bono balenge gati abali balenge ase enyagetari asoko no mabwabo litukuligora abantu bande batano no moni ko basirwe mabwabo wekera bone ga abantu 10 basirwe mabwabo se bakule kubwatakana no kunywa marwa tanchere ase county ya Kirinyaga na bande batano nigo baeneki ugo ukora maiga yo kunywa amarwa yuno na bobo tukeme niko bagendera igoro yege kolekyo. It's also very unfortunate that the perpetrator of what we are witnessing here has been to court more than 15 times. That tells you there is something that is not happening right somewhere. All the agencies of government, I want to urge you to work closely with each other. We want to embrace the multi-agency spirit in everything that we are doing.
Today on the ground we have KEBS, we have KRA, we have anti-counterfeit, and then we have NACADA. That team will assist us in unraveling the problem that we are witnessing this morning. Ayunga tiyali mwanshu murigeli ya agendrete kwa liga niko kuruwa sensemende ye studio nyirabono gekora gense moja bono marago Frida Kerubo na umira nenera senchira yobeme anyara okumanya yo mananda mange buna agendrete okolekana imene siko yorgo ngoro gusuikira bono ngo yakiro musumali mangana majya senchira yobenge Chinsa Ikomi chebono maragoba mbye muna sogo charago tengera Ndizi TV obwansu bwo Gusii abakondra gotobwate gwetena semeli mtandanse mu ya Facebook na Ndizi TV News Digital na bagense meli ya YouTube na bwatona buna Ndizi TV News nyasange amo na yanda mange tumira nenga kina nda semesa yamangana mayeto arobuligilibya litirana nchenkuru kwa Vincent Onyancha.